Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Irene. Karong adlaw na anausab kitay pagakatunon. Ang atong hisgutan karon mao ang storya. Andam na ba kamo? Sige, ato nang pagasugdan. Ang storya mao ang ngipon ni Nena. Gisulat kini ni Miss Irene Gamaw Buktulan. Si Nena hilig mukaon og tsokolate og candy. Inighuman niya og kaon sa pamahaw, paniudto og panihapon, dili niya kalimtan mukaon og tsokolate og candy. Inigkapos og kaon, muingon iyang mama nga dapat mag-toothbrush siya sa iyang ngipon kay aron dili magsakit. Moando ra si Nena pero wala niya gituman ang ginaingon sa iyang mama. Kada adlaw na lang gasigig kaon si Nena. Ang iyang mama kay nabalaka tungod kay dili na niya mapugnan si Nena nga mukaon og tsokolate o candy. Usa ka adlaw sa kahaponon, sa dihang gakaon si Nena og tsokolate, nikalit siya og hilak. Niingon siya, "Mama, mama, tabang, sakit kaayo ang akong ngipon." Giignan siya sa iyang mama, "Nena, di ba niingon ko nimo nga inighuman nimo kaon sa tsokolate o candy, dapat mag-toothbrush ka?" Niingon si Nena, "Oo ma, pero wala na ko tumana imong giingon. Hu hu hu." Nena, sa sunod, dapat mag-toothbrush na ka ha, para dili na magsakit imong ngipon. Didtuan nagpatuon na si Nena sa iyang mama ug iya kining gihalog. Kada adlaw inikapos og kaon, magsigi na og toothbrush si Nena sa iyang ngipon. Gibawasan na sad niya ang pagkaon og tsokolate og candy. Ug sa dihang magsige na siya og toothbrush, limpyo na iyahang ngipon ug dili na kini sakit. So mga bata, nakasabot ra ba mo og unsa ang atong gihisgutan karon nga istorya? Kay kabahin ni Nena nga magsigig kaon og tsokolate o candy. So mga bata, dapat gyud natong katunon nga og magkaon ta og tsokolate or candy, dapat mag-toothbrush ta pagkahuman. So nasabtan ra ba kini? Okay, very good. So mga bata, daghang salamat sa inyo ang kooperasyon sa atong leksyon karong adlaw. Ayaw ka mo kalimot sa pag-like, subscribe o hit sa notification bell para sa atong musunod nga pagkakatunon. Keep safe always mga bata. God bless us all. Bye!